Kotoma uriana tena yo arakana itunga luko katakwi kesi etodiasia mamsai alama keche burusi kesi ebe ekokwa naro Ibaren keche nepeta kaisa ngono kade parida kangoli la paneda ekototori kesi kopekwana ebe imudunu aitinga kinorikeda Eruruo kolu. Those people have killed soldiers, civilians, raiding, raping, like the ones doing in Congo. Ikolobo bena ni tunga nyunyurikini loteso epone sio chabo mpuni lutungalu. Aina tunga nyunyurikini idola dokta na kota itijinyo ni apugani. Ale mutatau itijo tunga lukope rebolo group. Mamara ata berebo dia. Another thing bobo because sapada serikali there are delays. Ise utosiberese. Itiange jala itosese ajitosi tiani. Araibe tunga. Nyobera na ita kosituke memo. Angene paria si onya itore nganya yo nen bara tena ka tomoni mama itenga bungu koda sa ngara ngo kata kongole kisi sakale ne ai tukunu yaba kelo metene enera bait e odo subusini ationis e ya no dai sobos no agara ga sobosa da bait kesinu to sa ituko motoka e ya subusini we baka inu kita ituko to lo ita ke papa chama ne lo sifai harai mama di gwe kine security le dedenga kere ageo na ne baka pala muden na rabe di guro ino ne kere di success tona kai tuko miara kanya uni la pala ngone konya benge gwa paka to mona kanya uni bangal ta yen kine mong amale na pona ta renga be ara ipedora mi are kon mong o miya konye koto se dio boroto ma kapuchoro woro ra yena ituku keda bugisu keda tisai konye katakui amame porto la radisi kedala LC5 amame angina Apollo ne cholong LC5 katakui ngesiabu kitorona noi subu sinilua kitu kwebe ejula ina ko fara on business ai ko tukuna ko ko teso etapeta itoriero dolo chips kunya torere captura olo sai boishache ko no captura etapeta ya ono soko ni lwe pote ne teso seminasi katunga rukita gwel na itukuno sitibale rai chip ongeta ina round no kokota so ngasa koto ngai lepi ka business call isoko ni lui delele bonebe rai boisho na taptura koko acho experience soko ni ngul to smart soko ni lwe jenasi tu idau ya gwel ni Ibaren mami toro kitui ara itukuno itorere ne mutono no yesa kitu kuno eja isabu ono ki MP Lobuku Toroma Joseph Andrew Koluo lo aboy kita tupitone president Meja Jeska Alupo Epel ngesi abalebe eja ngesi eruchokina keda pugani noi kano ITG Eruruo kolu aponi warora esogni na kere ido o meeting alo ko general elwelo ajai keda general so bolwa dolitosi ikanyape imoriarite a minister ngin apoto sobo benyogo ikisai keu ningun kwenye no apoto kesi olimutu aometen ebongono kinete akirono nati keu tosesi kere Apollo kinito na Ajore na idari korulo karamoja kateso Meja godon kutesa ngesiabu itichai kitunga irotini luebe idai eitoritori Ibaren tetere mam akoko epol. One route is from Kabong to Kitugu, then it goes to the main road Kampala. Another one is from Kotido. Comes on the junction here near Matany, then connects Sorote Road. Another one is from here Naberatu, Nakapiripirit, then Sorote Road. So we are under instruction to ensure that no movement of cows from anywhere, apart from those three. The forces are yet to be added to us so that we are able to deploy effectively. The battalion we have is overstretched. At times these warriors tend to maneuver and dodge. They pass press being porous. That's the problem. It's not that we don't have the forces, they are there, but the borderline is very long. And therefore the army cannot effectively make a linear formation of kind of guarding. Kanuka TV is Solomon Ramu Kokatakwi District.